Jeremy okirire ota mutugo gatano ga tariki 21 akihariria na akioya muhuko wake arorete cukuru atakumenya muthinda ubikaga irigu mutino wa barabara ukihanika thinashara na nuthu cia kiroko. Jeremy ndakinyire cukuru wa St Augustine Preparatory Mombatha kuria athomagira arari kirathi gya pre-unit ari na ukuru wa miaka 7 tu. Umuthi mwiri wa Jeremy wathikwa ituraini ria kwa Gido mwena wa Kitui Central. Agitongoria igongona rikuyirwo ni kiha Father Mutia wa kanitha wa Gatoreki wa Boma nyathaithire urugamiriri wa mashukuru ukorwo na umenyereri munene wa ciana. Tunaomba kusoma katika tukio kama hili kwamba kama ni kitu inahitaji kufix inafixiwa immediately. That will maybe save life, it will save many causes that maybe in card. Akiaria mathiko-ini ma Jeremy, shushu wa Jeremy augite gikuo giake ni iguthaine ni kuri na family yao. You are my first grandson. I love you and I miss you. You have already kept me going active. Andu atano ni mahinguriirwo thitango njama-ini ya gikuo kia Jeremy. Igoti ria Mombasa ni ria marekereire na bodi ya ciringi milioni 1 o mundu. Cira ucio gathikiririo tariki 21 mweri wa 8. Girifotera Inoro TV gitagwo Wangari wa Njoroge.